Hello and welcome. At FNB Lesotho, we don't just offer banking services. Hafana ka tjhelete e tsamayang le dikeletso, money coupled with advisory. My name is Polo Katu, and today we're going to be discussing a very crucial topic for entrepreneurs. Why it's important for them to have their business registered, keep updated documents with the bank, and how banking solutions can help small businesses to thrive. Joining me is Ntate Tsotang Mokhema, a business banker who works closely with business owners. Ntate Tsotang, welcome. Thank you so much, Mepolo. I'm very excited to be here and share the insights that can help or assist our business owners to succeed during their business continuities. Thank you. Okay, Ntate Tsotang. So let's start with the basics. Hobaneng ho le bohlokwa hore dikgwebo di ngodiswe le hore di dule di keepile updated documents? Thank you very much, Mepolo. That was a very great question. Molemo wa di bahwebi hore ba ngodise kapa hona ho register le the relevant authorities ke hona hore ba tle ba iphumane kapa entse le to protect their legality or their credibility. Ke a gola e tlameang ho hlaka ko hore for us to say this is a company or for us to open a business account, we need the supporting documents. The supporting documents comes as a package. Yeah, the likes of the tax clearance that is issued by RSL, Inland Revenue Services Lesotho, together with the license issued by the Ministry of Trade. Elong hore mohwebi ya jwalo ha na le ditokomane tse jwalo di netefatsa hore mohwebi ya jwalo o registerile ka hare ho naha ya rona ya Lesotho. Then it is a boemong ho leng bobebe ho rona hore re mo bulele a business account. Business account ha re se re butsi, expectation ke hore ha nako e ntse ya re tla bentse re kopa mohwebi ya jwalo to update profile ya hae kapa business ya hae with the valid documents. Re dumellana hore ditokomane tse ntse jwalo di na le the time period or frame. Tax clearance fela ke nako license ya expire. So kana go ba tswa ntšhafatsa ditokomane tse ntse jwalo ntse le hantle kapa ntse le the responsibility as business owners to provide such documents to us as a bank hore re maintain the profile tsa bona. So it's very crucial hore bahwebi ba rona they should register the business tsa bona so that we open the business account. It's also very crucial hore we should update their KYC upon kapa ka mora hore ebe di license kapa di tsona ditokomane tsa bona di le tsa expire. E nngwe ke a gola e ntse ba thusa hore ebe mohwebi ya jwalo ka nakong eo a registerileng e bila ntse update their documents it will thusa in terms of financial assistance. Ke a leboha. That makes a lot of sense, Ntate Tsotang. It's not just about the formality, it also impacts how the business operates financially. Yes, exactly. That's that. It thusa dikgwebo to avoid some risks like fraud. So in simple words, it's very essential hore ebe dikgwebo di tlameha hore di iphumane di le registered. Okay, Ntate Tsotang. So let's talk about how FNB Lesotho supports small businesses. What key banking solutions do you offer for the small businesses? Thank you very much, Mepolo. As FNB Lesotho, we offer, or I can say, let me or allow me to talk only about 4 solutions. The first solution being cash management solution. The second solution being the payment solutions. Third being savings and investment. Fourth being credit and loan facilities. Okay, Ntate Tsotang. So how work are the cash management solutions? Mo ubuaka in. Thank you, Maple. When we talk cash management solutions, we are talking more on cash handling solutions. Ka tsela e tjena eo re reng mohwebi yane eo e leng a client ya rona a sebetsang
kapa who deals with cash re leka ka tsela tsohle ho bona hore na re mo bebofaletsa hore a hwebe ka tsela le mofuta ofeng re mo thusa ka tsela ya hore ebe o tla be ana le mobile banking a boetse a kgona ho etsa di online transfers e boela e mo thusa le hore ha qeta ho fumana tjhelete kgwebong ya hae ebe ha wa ba le tjhelete e jwalo ka tlung re baleya hona hore mashudu ana inkelang fela ba tle se ba kenana le kgwebo ya hae kapa le yena ile motho e leng hore re mohwebi ya jwalo ha qeta ho kwala kgwebo ya hae a ka nka tjhelete a ya di ATM tsa rona a deposita tjhelete eno e jwalo. Take note hore tjhelete jwalo ha o qeta ho deposit e tla reflecta hang ka hare ho account. Re boetse hape re na le sehlaiswa se re se bitsang a cash plus. Ntse re bua ka the cash management solution. Re na le cash plus moo bahwebi ba etsang kopo hore ebe di agent tsa cash plus. Ho ba agent ya cash plus ho bolela hore ha o le mohwebi ya jwalo hona le tjhelete e commission e o tlang ho e fumana empa tse ntse kgolo kapa tse ngata re tla di bua ha o so re etetse di branching tsa rona tse fapakaneng. Cash plus re tlwaetse ho ibitsa lailai kapa banka ka motse ha se patuwe hore ha re so anele naha kaofela as FNB Lesotho mme mo re na le a cash plus agent re ke banka ka motseng ka tsela ya hore e o thusa hore o etse a deposit o etse di withdrawals agenting eno e jwalo e leng hore wa utlwisisa hore ha re na le mohwebi eo re reng he or she is an agent ya cash plus ihle ka nnete banka e teng ka hare ho motse. Interesting. E le hore ha ile hantle FNB Lesotho e tlisetsa bahwebi ba yona convenience. Go tlo bua about mobile banking, we will happy about online banking, wa bua about the deposit, the ATM tse depositang nako yohle le di cash plus. Go o leka ka tsela tsohle tsa hore mohwebi wa hao banka e monolofaletsa bophelo ka hore mo etsa ho be le convenience as ka iphumana tlameha hore a lo fola bo bankeng a etse bontho tse jalo a ka banka hohle malong hana teng because cell phone re dula re na le tsona hohle mo re leng hana teng online. I just ke bula laptop ya ka di khona hore ke ka etsa ditshebeletso tsa banka ho jwalo mme ibila entse e sepatuwe hore re sebetsa le bahwebi ba mefuta kapa mehlobo yohle ka hare ho naha mo e ba thusang ka hore ebe they are able to buy hole mane mesemane dinaheng China, US le kae kaofela ke mane mo re sebedisang lefapha la rona la forex hore mohwebi ya jwalo transactions tsa hae di feta smoothly. Ka khala ka se khwa ke utlwa ba bitsa banking without borders. Ho jwalo. Okay. O hongo buleng ka yona o itse le na le di payment solutions. Ka leboha. When we talk payment solutions ke mane mo taba ya negative tsempele e hlahang haholo le hona teng ya convenience. Ke mane mo re reng re leka hore re qobe taba yane ya ho tsamaya re jere tjhelete dipokothong kapa ka mekutla e leng hore ha ke tloa mona ke le mohwebi kapa ke le motho a lo reka lebenkeleng la hao kapa shopong ya hao ha ke fumana ona le metjhini ena ya rona e re bitsang the POS devices e leng di speed points o ikela ka karete ya hao fela you swipe o fumana thepa ya hao wa tsamaya e leng hore ntho eno e qobile hore ebe ha wa jara tjhelete ka mokutla e boetse e qobile hore ebe ha wa kopana le ditsotsi tse nne ka ba mohlomong di hlokometse hore o jere tjhelete. So when we talk ka taba eno ya payment solutions ke mo re le teng go nolofaditse hore mohwebi wa rona a nolofallwe ke ho initiate di transaction tse amanang le account kapa kgwebo ya hae. Okay, we will hape ka savings and investments. Di thusa bahwebi jwang? Okay, me ka leboha.
Ha re bua ka savings and investment solutions, kgothaletso e ntse le hore ha mohwebi a ntse a sebetsa a nna be le polokelo e wantseng a etsa kapa a etsa kgwebo ya hae. COVID-19 ile ya fihla, ile ya re bontsha hore kgwebo di ka ba teng mme le ho fela kapa ho wela hwa tsona ho ka etsahala ka nako le motsotso. Ke moo re ileng ka hlokomela re le banka hore re tlameha ha re ntse re tataisana le bahwebi ba rona, re nne re ba kgothaletse hore ba bule dipolokelo tsa matsete. Jwalo ka ha se di bontshitse hore COVID-19 ile ya fihla, tse ding tsa dikgwebo tse ileng tsa angwa ke COVID-19 e la ba ke ho putlama ha tsona. Jwale ebile boithuto ho rona, mme kgothaletso ke hore le bahwebi ba ntseng ba kena ka hare ho banka ena ya bona, kgothaletso e ntse le hore ha re qeta ho bula a business account, re be go kgothaletso hore re bule a savings or investment account e leng hore yo thusa ho sane ka nako ya tlokotsi. Okay, Ntate Kgwema, that's quite interesting. A re kene ho ena ya ho qetela ya loans and credit. Ke le bua Mepolo once again. Ha re bua ka loans and credit facilities, ke mane mo re le fapha la sales ka go banka kapa la dithekiso. Re reng ha re nepile ditaba tsena tsa rona tse re buileng ka tsona ho tloa qalong, solution tsena tse tharo, re tlo fihla solutioning ena ya bone ka hore ebe re e sa le re tla ka leto lena le wena o le mohwebi, mme nako e tla fihla eo re tla dula fatshe le wena ho botsa hore na e ka ba ho matlafatsa kgwebo ya hao re ka o thusa ka tsela le mofuta ofeng. E ba re tla etsa our analysis ho bona hore na kgwebo e jwalo re thusa jwang ka taba tsa mekoloto. Our credit facilities di tla tsamaya ka mekgahlelo e fapaneng, e ka ba the term loans, e ka ba the overdrafts to finance the working capital, e ka ba WesBank facilities e leng tsane tsa thekiso ya makoloi. In short kapa in summary nkare credit e tla fihla hona le nako eo e tla fihla ka morao re ebe re nepile solution tsane tse re qadileng ka tsona morao, mme ha nako e jwalo e fihla mohwebi wa putsa le yena a ba ka dumellana. Ke a leboha. Ha re bua ka tsena tsa the loans and credit facilities, hangata o tla utlwa bahwebi ba banyane ba ka thabela ho tseba hore na ba ka iphumana ba le monyetleng ya hore ba fumane di-loan ho tswa ho dibanka ho le jwang hore ba thuse kgwebo tsa bona di hole. Ke ka tlasa maemo a feng o tla fumana hore banka e ka iphumana e le boemong ba hore e ka fa mohwebi wa monyane loan or the credit facility? Ke a leboha Mepolo. Potso ya hao e ntle bila e monate, e kgutlela mo re qadileng ditaba tsa rona teng, mo re reng mohwebi eno wa rona ha re bone taba tsa hae tsa registration le KYC di nepahetse. Ha ditaba tsa di nepahetse e re isa mokgahlelong wa bobedi mo re neng re bua ka the 4 solutions tse re leng ra etsa touch base on them. Mane mo re bontshitseng hore ha taba ya cash flow management ya hae e le hantle kapa ena le transparency e hlokahalang, re boetse re bona le the payment options or solutions tsa ntsa di sebedisa e le tsona tsela tse re buileng ka tsona. Jwale re boetse re hlokomela kapa hona ho bona mohwebi ya jwalo a ena le the third solution yani mo re buileng ka taba ya di savings and investments, ho ba bobebe hore ebe lehlakoreng la rona as a bank e be re etsa assessment ha bobebe. Assessment re tlo etsa re coverile ditaba tseno tsohle kaofela tse re buileng ka tsona. Ha re se re kgonne ho nepa ditaba tsena tse re buileng ka tsona morao kaofela, e tla re thusa hore re bone hore na mohwebi ya jwalo o thuseha jwang. This has been quite an informative discussion. So ne tsa ha re kwala tje o ka reng ho bahwebi ha ba banyanyana ha ba fa keletso?
It's okay le bona. Me ke a gola se nka ka se tshome poloko go fela bahwebi ba rona should start early, register their businesses, and upon registering of their businesses, ha ba leke to separate their personal accounts with the business account. Ke tsholo hobane kere separation ha ya tsahetse e tlo go thusa hore ebe le rona from my end we are able to do the rightful assessment hobane re tla be re shebile di records tsa kgwebo mme ka ho tshwarwa le kutlwa eka sohle se tla be se nepahetse mme ke a leboha. Ntate Sata ke lebohile haholo ka ho shara tsebo ya hao le rona le bahwebi ba banyane. Ha ke qetella ditaba tsa ka jeno bahwebi hopolang hore ho bohlokwa hore le register di business tsa lona le dule le fane ka ditokomane tse updated bankeng le hore le manage di finances tsa lona hantle and le get the right banking solutions hore le tle le thusa kgwebo tsa lona hore di hole. Thank you until next time.